akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota YouTube marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan keenya isin qaqqabu jecha hadhakaa Said bira dhufee Said dhabeen jira mana hin jiru ka dhufeef dhimmaafan dhufeeyyuu isa argufan dhufeeyyuu garuu mana hin jiru naan jette sobdee ta'ee dhugaa dubbatte ta'ee garuu mana hin jiru baay'inarraa naan jette fuula ishii nyaanyaattee of nyaanyaattee likiskisaamiin tun baay'inaan jette ani garuu mee hoo jiraate jedhee ofirratti taa'ee eegaan jira eegee hin jiru hanga ammaa mana keessatti sagalee isaa dhagaan jiru ani doon kan na sobdeeseen taa'een akka dhaggeeffachuu ture garuu hin jiru angidii qobeen isaallee hin jiru yaa qobee baay'ee qaba garuu maybe silipparii baafatee yoo seene jedhee ilaalaan jira hin jiru akka namatti taa'aa jirti dhugaa ani tigistiin ani naa kenne eenyu filleen kenne obsa anaaf kenne rabbi ayyuun duraanii osoo taate nama shan nama jaajjeeste yeroo kana awwaalcha isaanii maatiin gadi yaa'ee dhufeefi ani garuu maaltu akkanatti tasgabbeesseen beeku harki kiyya tasgabbaa jira dhugaas nin ja'a anama seeraan dhufee Said akkam jirta naguma jedheen nagaa Said jira jedheen hin jiru naan jette ani sooba shiti jee ol seenee xiqqoo taa'e akkana rafe TikTok scroll goe ilaale uguma ammoo sagaleen isaan dhaga'amu hin jiru cubbuu shilleen dubbadhu dhabeen jira egaa ani amma Said dhufee ka dhabeefi dhimmi ani dhufeefi sababa beeloo fi suufii santu xiqqoo Said kiyya aarsee jira Said immoo ani akka aaruun barbaadu ugaa dubbachuudhaaf ani Said waan badaalee na godheen beeku ugaa dubbachuudhaaf uguu ani aarsuyyuu tasgabbaa'ee seeraan hiikuu barbaada seeraan natti dubbata na hoo taa'ee yaadu uguma dubbachuuf Said kisaaraa guddaa keessa galchine kanaaf dhiifama gaafachuu qaba jedheen ofiif yaadee ciiseellee oguu yaadu akkas ta'e jechuudha. So ani immoo dhiifama nin gaafadhaani har'a dhiifama gaafachuu garana dhufee innaa kabiraa immoo maal akka ta'e beektu amma dhabeera Said hin jiru kanaaf maal gochuu edaa ra'een kaleecha ra'een qalamtee jirti Said immoo ani wanni naa ajaa'ibu ani oguu Ramadaan isa wajjin dabarsu oggaa tokko waliin dabarsine bara darbee Ramadaana waliin dabarsine guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 6 ra'ee naa qaleen beeku ishiidhaaf garuu guyyaa 6tiin amma erga Ramadaanni galee guyyaa 5 guyyaa 6 akkana bicha I don't know amma ra'ee fide qaleef kana jechuun maal jechuu kanaaf ayyuun immoo maallaqni jaarsa kiyya baase maallaqni inni baase hunda jechuudha dhufee nyaachuu qaba waan ta'eef hawwii qabadhee dhufa nin bilbilaa fi ishoochiin dhufne ra'ee keenya xirqam irbaata jettu qursi jettu misaa jettu hamma ra'een tun dhumtutti asuma bullaa asuma oolla jechuudha kana isinitti taasa'u dhufe kan irraa fi immoo wajumaa kan laallu ta'a paartiidhaan isinitti echisna nagaa kana guys namni baay'een akka aartan nin beeka mee viidiyoo kana laalaati dhugumaa badiin kun kaneenyu akka ta'e murteessa ani laala guys akka micatti jaartii sadaffaa fuudhee quban qabu waa beeku takka illee hin jiru waa'ee beeloolee wanta kan beeku ani sa'aa sanitti aarii keessan jira aarii guddaa keessan jira hawwiin seente beeloo sabasabdee fidde kibriititti lokkoste ani immoo aarii keessan jira baay'ee wanna seeraa yaadaa hin jiru nin qarqaareen beektaan miti badiin kun kaneenyuti mee viidiyoo kana laalaato isinumti murteessaa mee guys kanan isinin jedha kana laalaato murteessaa badiin kun kiyyamu kanaawwiti ugaa dubbachuuf ani garuu kiyyas ta'e kanaawwis ta'e dhiifama nin gaafadhaan bakka hoo danda'amaa ta'e ani bilbila koos ta'e waan qabu mara gurguree nin kafalaaf kana ዝም በለኔ ካንተ ጋር ማውራ አንቺ ነሽ Said በቆንጀራ አስፈራራተሽ እንዲያገባ ያረክሽው እኔ Said በቆንጀራ አስፈራራች እንዲያገባኝ ነው ይሄ ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አስገድዳ ያገባች ሴት ነች ጎበዝ ነው ሸራፋፍሽን ዝግ እንደዚህ አውይ ቆይ Said ተው ዘርበይ እስኪ አንቺ ምታወራው ለምን ታትረብደባ ምንም አንነገም ታው ለምን ደግሞ ቆይ ልንገርሽ ተረጋጋ ሲጀመር Said ለሰው ሆቴል ስለተከራየ እኔ ከዚህ ቤት አለም ቤት ከራይላታል ቤት ብትከራይ ደግሞ ከፈታህ ብቻ ነው እዚህ ቤት መመለሰው እኔ ደግሞ ከዚህ በኋላ ከነ ልጅ እኔም እዚህ ቤት አልኖር እጠፋለሁ ካንተ ትፈልገኛለህ አንተ በራስህ ጊዜ ለልጅ ትፈልገኛለህ የዛኔ እንጂ ከሷ ጋር ሆቴል ስለገባችሁ ብቻ እኔ እዛ ልመለስ ምን ይልኝ አንቺ ሂድና ልብስሽን አምጪ ሲጀመር አውጣለሁ ሲጀመር ከዚህ በኋላ ቀረጥ ሲጀመር
ሳይሆን በተግባር ነው ያሳየዋችሁ በቃ አውርቼ ናይስ ተግብሪ ነው እኔ ላይ ተግብሪ ነው አሁን ተረጋጉ ተረጋጉ ታነጂቹ አከነ ቀበናች ባሰ ሲጀመር ከሌን አርገቱ ዋን ተከነ ይዱሽ ይሃ በሱፍ ነው ቢሉ ጭራሽ ቆይ እንደው ይጅና ክብሪታም ሱፊን እንደፈነ ሱፉንም አልመለሳችሁ እንደዚህ ለብሰሽ ነው ድግፍ ብለሽ ያገባሽው አዎ ድግፍ ብዬ ከለውፈሽ በሰርግ ነው የተጋቡት እንዴ አንቺ አታያችሁ እንዴ በደም ጣሪ ዱላ ነገር ለካ እንዴ ጎሽ yes ምን ማራመት እንዴት ነው ቤሎን ታቀሙ እንደምጪ ወይ አቃጥለውታል እኮ አቃጠሉት Ati jaarsi sadaffaa gaafa fuutu ishiitaan orguu mana kee galchitu akkanatti garaa kee ማን ያመጣው ቤሎ እቺ ናት ያመጣችሁ ቤት ሄዳ ማን ነው ሀዊ ኤን ምን አገባሽ ማልታ ይሄ በደም ጉዳንቴ ማን ያመጣው ይሄ ኩራ ጉዲ ገላሊ ድምሮናችሁ ነው ማልታተን ማልታታኒ ሰይደ ሞት ንሩት አዩ ምሮናችሁ ነው አልልሽም እንዴ ከተነቱ አልልሽም አንተራሽ ከለፉ ደበር ዲጃ ኬስ ከነ እንግዲህ ማዲስ በቃ መከዲስ አዩ ምሮናችሁ ነው ይሄ ነው ቤተሰቦች ያው እንግዳለ እቺ ነሽ አንተ ቤተሰብ አዎ እንግዳለ በቃ እንግዳችን ነች ቪዲዮ ላይሽም አንቺ እኔ አላየው በቃ ስላላይሽ አሁን አንዴ ጉድ ምን ነግረኝ አስፈራርታ እኔ እያለሁ ነው የምታስፈራራ እኔን አታውቀኝም ማንነቴ በቃ ተረጋጉ ቆይ አሁን ተረጋጊ ነይ ለምን ተቀምጠሽ ታይኛለሽ ተስገባ ያም ተስገባ አይ በቃ አሁን ተረጋጊ በቃ ታይት እንዳትነደጂ እናቴ ጮጋራሽ ደግሞ እንዳይለጥሽ እኔ ፍቅር በቃ እኔ ማንም ጀቹ ልሽቱ ሶዳቺ ሴ ባዲያስ ማል ጎራሌ ዋንቴ ዋንተር ሶዳቺ ስቲ ዋንተር በደርበ ሽመለከና ማልታው ደም ወለኒ ለፈቃው ተስገባ ማሉ ለወልተ ሲሰራ ፎቶ ሲሰራ ወልተ ከምታት አውርቼ ሳይሆን በተግባር ነው ያሳየዋችሁ በቃ አውርቼ ናይስ ተግብሪ ነው እኔ ላይ ተግብሪ ነው አሁን ተረጋጉ ተረጋጉ ታነጂቹ አከነ ቀበናች ባሰ ሲጀመር ተረጋጉ እስኪ አንቺ እነንም ተይና ሲጠወሪን ኧረ በስመ ነገ ረመዳን ነው ጸባቁና አሁን በሰላም እንጽውበት እንጂ ሲጀመር አሰጠ ግባን ማለት ነው ከሻንጣዬ ላይ መታወቂያን ይዘህልኝ ነው ቁጥር ላይ ማለት ነው አላቃተኝ አተረጋግሽ ተቀመጪ ማንቺ አልቀመጥ ትንሽ ደከመኝ በደንብ ወደ ላይ ማለት ነው እና ግባና አንጣኝ መታወቂያዬ ፍድፍ ሳይ ደሚ ፍድፍ ሜና ፍድፍ አትቀመጪ ማለት ነው አዎ ፊት አምጣላት አንቺ ወይ ወሻይ አዩት ጉዳል አብራችሁን ያደራችሁ ዛሬ ምን ወዙ እንኳን አታዩም እንደ ፊቱም ምናምን አያስታውቅም እንኳን አንቺን ድንግል ያልሆንሽውን አይደለም የድንግል ከኛ ወሰደው ራሱ እንደዚህ ወዝ በወዝ አልሆነም ከአንቺ ከልጅ እናት ጋር ተኝቶ አይደለም ከድንግል ሴት ጋር ተኝቶ ራሱ እንደዚህ አልሆነም አሃ ከድንግል ጋር ተኝቶ ወዝ አላመጣም ያልሽው ከናንተ ጋር እና ከናንተ ጋር እኮ ድንግል ሲወስድ እኮ ብዙ ችግር አለና ወዝ እንዲያመጣ ነው እንደፈለግሽው እንደውም አመዳም ነው የሚሆነው ወዝ ያለው እንኳን እኔ ጃርሲ ከሌን አርገቱ ዋን ተከነ ይዱሽ ይሃ በሱፍ ነው ቢሉ ጭራሽ ቆይ እንደው ይጅና ክብሪታም ሱፊን እንደፈነ ሱፉንም አልመለሳችሁ እንደዚህ ለብሰሽ ነው ድግፍ ብለሽ ያገባሽው አዎ ድግፍ ብዬ ከለው ፈተ አኩጉማ በዲንኩን ከነኛ ከደሙርቴሳ አኒ ላላ ጋይስ አከሚጨቲ ጃርቲ ሰደፋ ፉዴ ቁበንቀብ ዋቤ ኩታከለ ሂንጅር ዋይ ቤሎሌ ዋንታ ከምቤኩ አኒ ሰአሰኒቲ አሪ ከሰንጅር አሪ ጉዳ ከሰንጅር ሀዊኒ ሴንቴ ቤሎ ሰበሰብ ደፍዴ ክብሪት ትሎኮስቲ አኒ ሞ አሪ ከሰንጅራ ባይ ወነ ሴራ ያዳ ሂንጅሩ ኒን ቀርቃሪ ቤክታን ሚቲ በዲንኩ ከነኙቲ